国际新闻来看，罗西亚总统选举已经投票煞落。罗西亚总统普廷伫已经开的8成的选票哦，普廷是摕到8成7的选票，确定当选伊的第5任期。普廷嘛强调讲，罗西亚的民主比西方的国家愈透明。俄国总统大选结束，俄罗斯中选会公布初步结果显示，伫已经清点的8成选票当中，普廷超过87%的得票领先，确定连任，要展开第5任期，代表伊会真正领导俄国30年。不过，乌克兰当局表示，无人27也是俄国南部的炼油厂来下降俄罗斯经济实力。普廷伫受访时回应无排除建立安全区的可能。Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. 因俄国也伫乌克兰吞并的4地区举行选举，和乌克兰指控违反国际法，选举结果被认证是无效。乌克兰总统泽伦斯基批评普廷是独裁者，讲选举是一场骗局。包含德国、法国加波兰达成共识，计划为乌克兰提供更较侪军备，包含使用俄罗斯伫欧洲被冻结的资产来援助乌克兰。普廷是表示，俄罗斯的民主比西方真济国家更加透明，佮质疑美国是毋是应被看作是民主国家。讲选举结果会让俄罗斯社会更加巩固甲强大。不过选举期间，未少反对派人士发动集体投票来反对。已经过身反对派领袖纳瓦尼威松、纳瓦纳亚也伫海外投票所投票。这周发生15件刑事案件，放火、偏见烧弹，加上意料倒入的投票箱。За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. 俄国中选会讲有10个地区、19个投票站正做攻击目标。当地人权组织表示，投票最后一天至少16个都市60多人被拘留，因为普廷入侵乌克兰重塑冷战了后的地缘政治中心，和西方国家甲俄罗斯友好数十年了后，将看作是被败退的国家。国际刑事法院阁指控普廷涉嫌对乌克兰犯战争罪，发出逮捕令，和普廷今年寻求建立新的友好关系，加强化解中国北韩甲伊朗关系。公司新闻地为人朋友。